Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiyullah, Muhammadun Safiyullah. Huwa aminun ma'munun, hamidun mahmudun, syahidun mashhudun, nasirun mansurun. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiyullah, Muhammadun Safiyullah. Huwa aminun ma'munun, hamidun mahmudun, syahidun mashhudun, nasirun mansurun. Muhammadun nurun sirajun munir, Muhammadun bashirun munzirun nazir, Muhammadun waliyun qawiyun amin, Muhammadun hafiyun afun karim, Muhammadun mustafa, Muhammadun mujtaba, Muhammadun muntaqa, Muhammad hadin huda, Muhammadun mustafa, Muhammadun mujtaba, Muhammadun muntaqa, Muhammad hadin huda. Inilah sebagian nama-nama Nabi Rasul Mustafa yang telah ada disebutkan di dalam kitab karangan ulama. Wahai insan, janganlah lupa kita sebagai umat Rasulullah. Kehidupan kita tak akan mulia bila tiada perjuangan Rasulullah. Siapa yang banyak bersalawat, dialah orang yang paling dekat bersama Rasulullah di akhirat. Selamat mendapatkan syafaat, berbahagialah kita bila bertemu Nabi. Keselamatan kita selalu akan diberi. Berbahagialah kita bila bertemu Nabi. Keselamatan kita selalu akan diberi. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiyullah, Muhammadun Safiyullah. Huwa aminun ma'munun, hamidun mahmudun, syahidun mashhudun, nasirun mansur.